ଖେଳ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚଢିଗଲ। जय जगन्नाथ मोर चैनल रे समस्त स्वागत करुच्ची। तो मो तरफ समस्त गुड इवनिंग। तो आसत देखा जीवा मेलन जीवा बुलवा आम कौन कौन सब मेलन आणुचु आउ चलते देखा मेलन बुलवा केमी कौन मेलन पड़ी कौन सब दुकान बजार पड़ी आसतु देखा आउ एंजॉय करवा। कौन खेलना नहीं आइसक्रीम खाइबी। आइसक्रीम रात्रि खेबू तू ठीक करा कौन नबू डॉक्टर सेट कौन करू अरे डॉक्टर सेट कौन करू तो डॉक्टर सेट गुड़ाई अच्छी आ बाबा आसुन खाइबू जा खा आइसक्रीम हाँ को फ्लेवर जूस चॉकलेट फ्लेवर अच्छी हाँ चॉकलेट जूस फ्लेवर ने अरे जूस फ्लेवर को जूस फ्लेवर खाइबी एले खाइबू हाँ चला तोर आइसक्रीम हो गला आउ तोर किसी किना हेनी आ चूड़ी देखिए बाबा बिंचना नबा बिंचना नबा साढ़े नबा किया मत पैसा दी दो सागर एठी मु बिंचना किणुची बिंचना आम बैंगलोर नहीं जीवु कारण दरकार होची बिंचना तो सेठी बिंचना नहीं तो से मेठू दुटा बिंचना किणवी देखो ये सब चाट दुकान सब कर कैमेरा बुलेगा से मंदिर भाया देखा से तो यात्रा होती सब बाउंसिया कुला पिंचना झाड़ू ये सब बिक्री हो सब जिनस अच्छी कि खाइबा जिनस टिके भी टेस्ट नहीं गोटे थरे जाकि खाइबा जिनस पूरा इम्प्रेशन पूरा खराब हो गला तो आउ थे गले भी से खाइबा भी इच्छा हेनी एत खराब जिनस सब कौ जिनस टिके भी टेस्ट नहीं गोटे प्लेट चाट ना तुम सब असान तुम पड़ो तुम
ଆଉ ये सब ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ତ ବିଶାଲ ଆସିଥିଲା ଏସବୁରେ ବସିଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ମୋତେ କହିଲା ବସିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ବି ତାକୁ ଟିକେ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ଏ ସିଡ଼ିକି ସେ ଯାଇନି, ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଜମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜମ୍ପିଂରେ ବି ଖେଳୁଥିଲା। ତ ଏମିତି କରିକିରି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି। କୁକରରେ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇଛି, ତ ପରିବା ସିଝିଯିବା ପରେ ସନ୍ତୁଳାଟାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି। ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ତ ଏବେ 9:30 ବେଳକୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ସାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ପରିବା ସିଝା ବସିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ୟା ଭିତରେ ସବୁ ସନ୍ତୁଳା ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସବୁ କଟାକଟି କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ସନ୍ତୁଳା ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆକୁ କାଟିକିରି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା କାଟିଦେବି, ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ତ ବସିଛି, ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ୟାପରେ ଆକୁ ଛୁଙ୍କ କରିବି। ଏବେ ମୋର ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଲଙ୍କା କାଟି ଦେଇଛି, ପିଆଜ କାଟିଦେଇଛି, ଟମାଟୋ, ଏଠି ନଡ଼ିଆ ସବୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ହୁଇସିଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ୟାର ପ୍ରେସର୍ ଟିକେ କମିଗଲେ ଆକୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି, ତାପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ତ ରୁଟି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ହଟ୍ କେସ୍ରେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଟି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି, ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ, ଆଜି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିଲେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, କ'ଣ ସବୁ କିଣିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଘରେ କ'ଣ କଲି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।